nagachnong panaliarhi kama the chimpi ka upat yo yakanika fish sanctuary Simpictier fish sanctuary nadok gipor gnechwa the chimpi nagachnong the ekti hagawi naga society yang gachnong kapandia tourism and environmental development society ndai nagipor chibon kijing le percha yang ki gru binajan na jingai haiwa hagani gipor mi asa de daka executive committee yang gachnong the chimpi wo kwaj okalai yakani ka fish sanctuary hayato wa igm yang kitaka hayato wa ikho engineer yang tani ka thau ka phau ni ro ku tanai liang gachnong bo ga kijing tentu ya waro ki perlok na jan na jingai ku wan chakani ka thau yo man sket ki gua tip uburam ya ikho engineer dewa udam ki no toroy ya ki jeklia like kiwa ki pen em kam ki plastik ki wan ki kot kiwa pen em kam ki chumhong no toroy ki em ki thau no ha ki tai ki thau no hajo ipor le ye ki dakha ku em hani kamaman kat ni yo I chibon ki report kiwa em ku khweto hapo kani ka fish sanctuary handrai neliang ga chnong panalia du ro ko ngado ni mentu mestep tartar gabo I kijing pen kama pen ni ki por ni chwa handrai heni to sang pen choi haiwa u upat yo iman gesngi ngali pat yo iman gesngi man ki por yo chemi ya kini ku khweto yakini ku khweto u em ga jing pachitom ko wa chnong hidabo ga fine kabo u fine ni to chipao hajar tangka yo won wa khwe demete go kubor je pi waro ki yo yakini ka kubor wa ki wan go report la chnong ko ya ka busket yaki wa san hajar tangka dewa mpmi ya ipertu yongki kita umne gitu kata chnong don hi ya te report demete ya kita go kweto u fine ki chipao hajar delang go chakset ki ha ku kulet tegani man ga go kubor ko yapi nangwa yo yetip lang hi yo dam phi chisndon ya ule igini ki kam go percha I ga chnong nangwa yo ye u pundo pendam ya kini ki kam si haijo ipor le yo ye punmet punpha ya kani ka fish sanctuary kyong I uman ga thau ko wan unke pangat ki lok ki jor na jan na jingai uman ga thau I hi ai le ki khon ga chnong amjo ki parajan chnong nei ni man ga ka wi ka nam go burom ke yong I nei benta ka chnong joai hi buro ko gi le de M gi1 ki prime members nei ni ko kwa u klam u e jimot ka e ki gi1 ki jimot ko kwa ki e ko bo chi kai ande dalam MD meta kita dan hi snyau I terkentu asa cisen ya waro ki wa baik ya kani ka news ka khubar bosnyau pha phi ubot ya kini kendon ki anchnong dewa utip uda khoj to wi hakmado wai ba hajo ipor udam ukwe kani ka fish sanctuary sai vi bande u report lada em ko champi ya ki ukwe hapo kani fish sanctuary ku blai chibon ki ro ku blai chibon ki pra de khat yang extra committee yang nona ku blai